ngaka moremi tlou jabaroka Thokozani okay ke leboga Mokwena go tswa lefaseng la Mokopane baba o botse gore re peng dihlare tše 40 sore di epile sa mathomo sese ke moshitjane ke pheko ya madi o ka kgona go shumisha for phekong tša madi ebile moshitjane ya thusha gape le bana ba matrasane ba loreng ba sokotša kudu ke mondao ba ka kgona le go shumisha gore ba dire tšhipi ya mondao ke tsere mohlatswa moki mohlatswa ke pheko e loreng ya hlatswa and e kgona ashi ke mohlatswa ke pheko e loreng o ka kgona le go khorola ka yona ka ge yona e kgona go tulelela ka la yona gore ke mohlatswa ke tsere bolebatši shibu ke pheko e loreng e thusha kudu batho ba loreng ba tshwenya ke problem ya go lebala ka pela batho ba gona so e ka kgona go ba thusha ba ka kgona go nwa ba fetša moki ba futa ebile ba kgona le go ke tsere po ya lefase moki po e ke ya lefase ke pheko ya madi e ka kgona le go go thusha gare ga malwetši a go a ka mogare ga pele ke tsere ntompi entle ke pheko ya mahlatse ke pheko e loreng e thusha gape le batho ba loreng ba ruruga maoto a bona ao ke tsere duze ke pheko e loreng ka ge e kgona go tepolelela ke pheko e loreng ya batametša ka mokgo anything ye wena o e nyaka gore e tle mo go wena e ka kgona okay